Dwi'n clywed platypus. Mae smos. Troiad tilopolis. Sir. Sean. Lafe. Chwerligugan. Diolch. Tro lois. Wow. Mae mor bell. Dyma'r crabi patty fi di ail creu. Dwi'n starfo fan hyn. Starfo. Snacks. Y popcorn. Fi am newid rhain o popcorn arferol boring mewn i popcorn spooky. Falle bod chi wedi clywed am hwn, a falle bod chi wedi gweld e ar TikTok, ond mae yna cwmni lle chi gallu ordro box, mystery box, a chi'n cael football jersey hollol random wedi anfon i chi trwy'r post. Na chi'n gweld, fi'n agor e nawr. Actually, change of angle. Bach o angle cinematic i chi, fel bod chi'n cael gweld e hefyd. Coni off. New season Gucci. Wastad fi gynta. Wastad ti gynta. Okay. Ah, please. Okay. Man, beautiful wind is it. Oh, scary. Oh, man, fantastic. Faint o views i gyda fe? 610.8 million views. O, dan, what did you do? Hi? Sdim chance yn y byd lle i ni hwnna. A sdim chance fydda ni hwnna ar gamera chwaith. Oh, come on. Oh, 5, 6, 7, 8. Pam i fi yn dawnsio? Right, stop i fe now, please, wi ddim yn gallu copo. Fi'n mynd yn dizzy. Dwi'n mynd i clymu ti'r goed yma, a mae angen ti cael rhywun i trio helpu ti. Oh, no. Right. Hello? Jed, there's literally a bee. Jed! Can I have the happiest meal you've got? Oh, and could you please give me the happiest meal you've got, please? Yay! Get him off! Look at this me. In behind the trees over there. Get him! No! And just classic prank phone call. I mam fi. I mam ti? Yeah. Oh, Ronaldo!